Obinim plan Benedicta Gafah. Emma Benedicta Gafah boyfriend Kwakochi Obinim. I wanted them. Obinim dear waiting Benedicta Gafah to our Triaman Ebini. Obinim plan Benedicta Gafah Fago. Where dinner and never why did the Bible by 7,000? Almost champagne. Benedicta Gafah. No kununi Obinim so I bought them one betier. Why dinner. One of one of the quality for Kumasi. And behind that one cry. And then that's not cry. And the Monganja for his Obinim said one quart's not sending for our phone. Nam one and a budget Benedicta Gafah free Obinim himself. Benedicta Gafah you will be on you Obinim a trim Panachapa. And to me also for his Obinim Namoto to I am and I'm like, or the Benedicta Gafah so them co sharing and coming. I know the girl. Obinim na the Benedicta Gafah free Kumasi bankai. So his Obinim Muni Mamma Macatro. Who crying Benedicta Gafah? Now, Abusia, the angels between Afia Schwarzenegger and the Bishop Daniel Obinim, Ebeye Enjiwa, Obepe Bifu Penny, Angel of War. Now, Afia Schwarzenegger ne Bishop Obinim and Tokano, till we die. Bifuno, a two chada, Afia Schwarzenegger Sambe level what allegations at the etias of Pons of Penny, Bishop Daniel Kwajo Obinim. Echirum say one Benedicta Gafah any Kumawood actress Schwar yo one impradria no aso shishempase aso tehwa Florence Obinim ano pa chirum say ni kru Kwajo Obinim ondimi vanechi no odie ye gidamatu sre de ye fo wachi no enyasem kitwa na me de nwoma ne bono ede brew message so ba no subscribe no share na abusuya no atumi akoso ayekese na before me dey nsem no ede bebro no make am for venting consultancy ede amount say open visa de atukwan de afro man kronkron magana mu ha ako UK US Canada Australia Europe amount hodo na aka say ye Germany Spain France ene amount hodo na aka na venting consultancy pe ne betumi aje visa omo fa ntro fragadam matrai makwe ana akobra baje usika da bi ye mfa sa ntro no mfa nwo madwuma wo maso ye ho na empanifo kire mu se omo wo Schengen visa omo gide ama ankrankra dwuma ekuo obi a pe Schengen visa bia ne empanifo kire mu se ye beje e de amount na owi a watwe usika e de amount ye je visa ne de amount na owi a watwe usika e ye vintage consultancy pe ne betumi adi sa adwuma wi e de amount fa omo numbers na da screen so ne empanifo e monko visit your social media handles no na wa bedu omo adanse ye now awusia yemra yensem so say dem di kan no the angels between Afia Schwarzenegger and Bishop Daniel Kwajo Obinim no angel of war obepe bifu papa na ye wa yenka bi nhemu ne yenyi bi firi mu na nano da na etwam no one TikTok bi a ye friend no Frida a free year something like that level what allegations editia Bishop Daniel Kwajo Obinim one ne yere Florence Obinim kira afenu mienu titiri kura ne Florence Obinim kira ne se he o sori ana wo ye wa no papa se ukuru Kwajo Obinim sese wasakra na onfa wachi no hwe hwan ne ka kira na sister ne nsem no bi enie sofo maami o owu enye yale no yale o davi enye yale no yale sofo maami wu ni kuna to fie dia ma actress atoka se de agu mama no sofo ni timi ka kire na yere ni se vibrator na gu ano wa wo nkwala na wie o pe kote dia fa hye utwam me de mintimi ni sofo maame ni kunu se won fa vibrator hye ne twe na on de on timi ni no oya sofo wa to 3 cars de ama oba besia Range Rover fa waso bubu be hu sofo no. What are you trying to tell me? A man of God, a big man of God, odi mame edi ni baka ho. Oye sofo o Kenya me asem president fo nyina akwa ne na ase but otimiche nyame anim edi mame edi ne baka ho sofo mame si omo pon asori ana ne wura afi no na oda so te asori dem ho
So for my mama pan so no. Na ne yura afi ne ho se what ya so dem ho. Na ne yura afi. So ma pon to wonko fie. So for my timi sole no wo kwa akotu ne ka. No wo kwa akogina obi ka no obi ka do. Na ne nipa nka so ma mini o na ne ni aba no ho so osi o mi fi sa o te ka me ba be chia o. Osi anti Frida adwene na nkasa na eni ho. The mind no na eni ho. Na the brain it wasn't there. Do you know how many women are dying? Do you know how many women are dying? Abusia na Frida ensem ni bi eno na ne utie video na na se utie audio ni mo kasa papa abusia ewa yentumi emoni nyina kwansi ana Florence Obinim oda o screen chain ebe video ye da o screen so e dey respond to eye sister no wild allegations no mi pru wale obi anka me ho da oba papa bi se mi hu bi ene so awawie sie no abeka kire wo dia me dia mente ye da bi ente da ai mi hu bi sa de obi ni ho. Number 2 me tibi tu kwan pa onyankopon ti asefo ne be Jesus won fa san sum ni nsi mi so baabi a mi pe bia Yesu adum nti me tibi tu kwan ko baabi a last year 2024 mu bosumi April mu me tu kwan sa de be si ne se si a me no kasa mi wo Spain ha me pa mo chow me mfon ye de to so me mfon yo eye me na me pesa me slim sa e na ma change me diet me ka kire me ho se me wuri a kwajo obi ni e ware me na me slim it mesa ko me slim back biem me pa mo chow enye me anyo ne me ni so on friend ho evangelist yi de ontimi ntwa trokese mu dosa because e we che okunkunum se atrofo ni atrofo agya ye Satan. Abusia na ensem ni bi eno no ne okọ TikTok kasa homa no so tentan kese no so a adaaji wo hoi enipo so ensem ni bia na aba ni nyina mu no so no ye de homa ne bo na dikan de abrewo na ye wa ye nka bi nhye mu nyi bi firi mu na Afia Schwarzenegger abechire mu se one Bishop Daniel Kwadwo Obinim ntokwa no eti we die ntokwa ye ntwa so because enya de ye betwa so age nyankopon aba fi se abrante ye friend Kwadwo Obinim eye bishop o ni asem pentin na asem be mpredu o ho interest nko ade ya obeka bi me no nam so Afia Schwarzenegger be bia asem nani e kire mu se Kwadwo Obinim ene Benedicta Gafah odina kotene de makuma wood ene other movie platforms no ene Kwadwo Obinim da so chehye hwa ne ye se otene nantem srade pan peace cololo fish epo no ye se eye bishops of pon o de bi di agro na me nka Afia Schwarzenegger ensem ni bi e ma no ekoti Afia Schwarzenegger ensem ni bi emra do nyankopon Obinim so ndo nyankopon fa nto nso nyamamo ne wodua se Gafah ni ono ne de Obinim na ne ge ne Benedicta Gafah o one nam one ene beje Benedicta Gafah free Obinim nsem Benedicta Gafah yo obi oni Obinim atwempo na chepa enti me usa for Obinim na mototo ayampe and I'm like, why do you want me to start a genuine problem? Because who couldn't know a lifetime to come. And just send you a bit to be a mabeka. Or the Benedicta Gafah, so them caution and coming. I know the girl. No. Now they're and conscious crime. They couldn't have eye contact. Or being another Benedicta Gafah feel Kumasi bankai. What was that? May penny power one kind of correct. Oh, and the Florence Obinim money, mammy, my catcher. O krane Benedicta Gafah en kwa kasa ge no mpene wasem ukunu wono na one na beje Benedicta Gafah free Obinim say because obviously na one sikaso but this is the truth e wo Yesu di nyame ne me dance ni adom ti amen we shi we ani say Obinim mpena ne Benedicta Gafah fago Obinim dia wati Benedicta Gafah ni tuya wetuya ma na bini Obinim mpena ne Benedicta Gafah Emma Benedicta Gafah boyfriend kwa kwachi Obinim I wanted them papa ni the doctor moya one from my friend papa no michi nkwase asemo michi Jimmy Wagana ho happy independence me baba me cheche mu me that and so the wucha say Obinim beka so wondi Benedicta Gafah da wadi na di and never ku wadi na be pro 7,000 because almost chempena che and plant you more saying and the Moganja for his Obinim say one quarter na send phone our phone no. Now when you are the original Mrs. Obinim, Benedicta Gafah, your son in a mono to you. Go and sit down, madam. She said,
say Benedicta Gafah boyfriend na your friend Dr. Ejeyos. Dr. Bino, wa metino wo. Benedicta Gafah dem. Come on, go and sit down. Yeah, go and sit down. Obinim we dig Gafah after the training the true continuously for years. Number one. And I bet you because Obinim sika conform. Skasana brain who say when you say members so ate. Membantro. I'm the president of the street. Oba the chantra. Come on, go and sit down. I try who could the girl and I saw one pay who couldn't be able. And I quite many this on my daddy. Go and sit down, go and sit down, go and sit down, go and sit down. Evia. Now, girl, no, oh, worry, no, be baby, why not? Oh, why you? Oh, why you? Who couldn't you know worry, no? Because oh, why you? Ane. Nyame asenye. Nyame onkonko ne me dance ni. Ukunu odi Gafah wadi na dina no. Se kodo Obinim ka che so odi Benedicta Gafah da. Na wunya ukunu angasa no kra bi ani ni munti we news. Benedicta Gafah ne kunu ni Obinim so wa boda mo abetie. Ade no nkoye ne ho ade wadi na dina wa wona sa. Wona na dia akola ni fi Kumasi. Ebe ha da won cry. E de ne betina cry. Go and sit down. Ekwa don call the ban interview no mati bia na mun TV. Na muti interview no. They akwala ne kan ne dem kan ne difference bi woman na. I had original information source. Yeah, that's what I'm saying. Me I don't lie because I'm not scared of anybody. The every man no my baby I no cry. For example, Obinim we di Gafah die. We di Benedicta Gafah sa. The why president. The why am papa penti mo man appointment ana miss be mo ba here mo monkey the sock babu they represent ana so okay mo mama be so okay no campaign no doggy enya me na make audio no se mutie bi and here come James Gardner and that position na miss bell hey every say the one is not fair but you want to be see a presidential staff of the man that uncle main house or no uncle here do money direct because I want here say power uncle to be any busa yakupon bia may turn into a testimony. May God convert all your tears into testimonies. May God convert all your secret prayers into testimonies. Now, baby, banana basesha no, we are more than 500 here. So we come together and hold hands and wish you well. We wish you God's grace, God's divine protection, God's abundant mercy, and most importantly, may God give you 365 days of testimony. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now let's go back to John Mama's girlfriend. Your problems in the number. As I said, wake up. By now, Miss Bawane Castro na wo comfort black. Oja toso. Kuku obi a yade wo picture akoshem. Malam table, comfort table, bosomoso, ensuoso, ye chante, ukuna dwimfiri wo so mra so. Ye boja to wo pay wo yesudimu. Ye de suboja pite wo so. Ye de suboja bo ne wo ma wo ban. Ye bo watamfo nifa wo yesudimu. Afi nyame ye okase. Oma wo nyine nja. Na wonni wo bra so faso. Na mo ko so nya side checks asa. Abusia na Afia Schwarzenegger en 70 binu ni gire mu say evidence ne fact da nanim no nya zo ba begu obi anim aso da bi ana obegu obi hu fi niema da nanim ne nsem wate ne onim no oh enya asem ketua ni nyina mu no na enya asem ketua ni nyina no mosomfo da kwasi prince madwete ho a ye be koso de ye ne de nsem na chi na de be tofom bi aba no ye be mahwefo ne atiefo ehuntimesrew se wo ba no subscribe no share na busuya na tumi akoso rekese na before a mekra mama yakono mekanfo categorically company limited in do friend Zamisha ana zaje capsules di amount say infection bacteria we abedi mpedua na kenten so
oba ya na edu mfiti kwachi out pains e wase fidue no bro no so obi atumete nka infertility ulcer prostate problems ya de bone ya wampa no kira kwa be kama to former how da achi ipa kwaji mpanimfu no bi na amozaman capsules no ye memedro tatahwe ye di nwa dance e pa se besisi ya de wo sexual weakness low sperm counts odo yero ko mutwu akanchima e ya de a ode no kompemsisi na ho asane egufuma kwaji mpanimfu no bi omu hindi e ba mesha no e ba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure na ade etai ko so e waduro ni hindi e ba mesha na nduro yi FDA wi maji atumi se ye open do eto akọ pharmacy herbal stores bi e benwa wo nsa be company fondo yi amabobo so bi e frame dan kwase prince na me hadum e be send e hyemu bi Accra.